Assalamu alaikum Murdakejin qattaloçulары, жылқы сүйүүчүлөр. Бүгүн 13 iyul Кеңкол жайлоосунда аламан улак башталганы калды. Каналга катталып, лайктан басып кеткиле. Жакшы видеолорду бүгүн чыгарганга аракет кылабыз. Орал улакты деп башташты. Жерге düştü. Asman gökte çalkılan Cin sonuna Жомарт балуан Кызылайдан өзүнүн каратына Birinci may Toko balvan. Şu tamam bu burçta anca kaynağı var. Manas balvan jarı öttü ortada bir. Çikalov'tan Sancho balvan turат. Manas özü alıp çıktı. Manas balvan. Çikalov'tan Manas balvan alıp çıktı. Manas horpoqtap keliyorum. Hazır ulaktı baştayız. Muras balvan. Ona. Beraber Murat. Birinci may mı? Ola. Birinci may. Çayan adı ulakka çavladı Çayan. Çayan degen atı mı? Muras balvanın. Ulakta çavladı. Siyo da o ne zaten. Türklerin aytıp Sağınak'a söz versek ha. Otagöz. Alaman Ulak Federasyası'nın rayonumuzun yetekçisi. Sağınak'a gelin. Turanaka da var. Assalamu alaikum. Meymanlar, hoş geldiniz. 96 Corolar uzağına varınlar hoş geldiniz. Yine dolar. Bu çoğun negizinde çavaylı ulaktı. Buna ulaktı zor doğru sataldı. Var gördünüz, toptatıp koyun. Hazırda başlamay durup ıspaytasın. Sizden suran için buna stüdyolar ışkırmanda top. Aksakıllardan geliniz ama. Assalamu alaikum бүгүнкү мына Кеңкол жайлоосунда 96-жылкы балдардын жакшы ынтымак кулагын өткөзгөнгө чогуу келипсиңер. Келгениңерге чоң рахмат. Астанбай турсаң мына улактын президенти чыгып азыр айтып атат. Улактын ынтымакты өткөзөт. Бул жерде судья шайлап болгон. Могу судьялардын айтканын кылгыла. Анан кейін ертеге біздің қырғыздың ұлттық ойыны жоғалып кетпесін. Әгер бір топынан болса, улақ жөніне тоқтатып қояды. Ошон үчүн мына судьялардын айткандарын, президенттердин айтканын баардыгын аткарыла. Элибизде ушундай улак дайым боло берген болсун, тынччылык болсун, элибизде аманчылык болсун, мамлекетибиз тынч болсун, мамлекет башындагыларга Алла үйүн сатып берсин, Алладан эмес тилегин берсин, элибизде дайым бала чака тынч болуп, ушундай тойлор өссүн. Жаштарга өмүр берсин. Kallarga nur iman versin. Yer yaratkan Allah'ımız. Şu 96-yılkı beri otkan balların ömürlerinde bırakıp hayır ver. Sen zamanı şuna kulak söylediniz. Ben kulak döküldüm. Uşağıma lasık kalırdı. Allah'a ekber. Sen çamanı ötkeçi. Nominal oluyor.
Ақсақалдардан дағы барбы? Hurmatly qonoqlar, alыс жақыннан келген, жеті дуаннан келген qonoqlar. Мынаке жайлы улақ, жайық улақты губернатордан, зам губернатордан, Ақсақал Бегібаева федерация жетекшілері, районда акимдер бардығы өзіне мыйзам шегінде, бардығы жетекшілер чогулуш кылып рұқсат алдық. МЧС деп, içki işleri bölümü 30 сотрудник келді, мед қызматкерлері келді, ушул аламан улақ жақсы өтсін. Елге жақсы ширин улақ қыл берейлі. Коомдук коопсуздугун бул жерде бири-бириңе алып камчыламай, түшпөй, баягы тартип жоон негизинде чапкыла. Hukuk korku organları hazır 6 minip 5 сотрудник gözömelde, 30 сотрудник келген. Жоролорго Allah razı olsun, анда кандай кылат, аксакалдарды жоробашчылар. Жок деп келin. Assalamu alaikum, бүгүнкү палвандар, улакка куш келипсиздер. Негизгиси тартип болуш керек, жообонун мыйзамын чегинде. Судьялар ышкырганда токтоткула. Бүгүнкү улак иштебеген токтотой видеого дронгочу. Мыйзамдар болбош керек. Тосулук калтырбай, эгер бүгүн бир Кудай сактасын болгон болсо, эртең улак токтотуп коет да. Ошого атайын уруксат бергенде, ошону эме сыйдап, бирөөңөрдөн тура чынып, тосулук калтырбай чапкыла. Тынч жаман үйгө жетип алганда Кудай кааласа. Эки жерге саман төгүлдү, анан сайдан нар жака, магазинчилер жака өтүш жок. Башта көргөнбүз кандай тополоң болгонун. Тиги жогору жакта машина жака барыш жок. Жогоруга ылдыйга жоролордон ким жоробашчы сүйлөп аксакалдардан бүгүнкү сорунуңарды эмелериңди айтып кеткиле. Assalamu alaikum palvanlar. Kuş gelipsizler şu jorolar 96'ların ulağına. Şu bugün ulağımız tinç aman ötüp etsin. Sorunlarımız jakşı. Tartipmen cevap 5.000 so'm minimum, 10.000 so'm oşonda sayabız. 30 sorunumuz var. Oşonun bарын alıp kettiler. Bile küçtüler. Ынтымакта чабайлы. 96'lara bir patron var. Amin. Ama beri qarap turgula. Bunağı bile ümit menen ulaq berip atqanda uşuğa жақсы дуа бергиле. Анан улағын чап-чап кыжылдашып кетип калбастан. О мен ушу 96-жылы улақ берген балдардын өмүрүнүн үстүнө Кудай барака пайыз берсин. Тапканда барака берсин. Алтынма жаман болсун. Ел артында, журт артында жүздөрү жарык болсун. Бала чакасынан тырк болуп, ушул улакты ынтымак өткөргөн ушуларга Аллахым өзү начып кылган болсун. Дайым бала чакасынан тырк болуп, жүздөрү жарык болсун. Ulakçı banlar, bulavun Sudiyan'ın aytkanda көңіл burgullar. Arkanda var, eşengin adamları, organlı adamları var. Gerçekten o yerine parti bağında. Allah ağaçların koyup kuşular, keçetin götködöldük, bolboy koydum. Yiyin arman kılıp yürümögüler. Ulak azın çalcan dem olsa toktadı koyuyor. Ulak, azın molar bazı ayıp olsun. Ulak tüm götün. Toktottu. İkisi de olsam silah olur bizde. Nayları, ikisi de olsam silah olur. Birinci ulak başladı. Hazır baştalat ki. Assalamu alaikum. Bilmem toxtatırız. Aldı sanki. Hazır iş onu. Bineyin. Bu yerlere kalkmayın. Çekede görüp durmanlar, şular kalkmayla olursa şu aşağı desene. Ben toktayıp adam başka oturumda. Birinci ulak. Az жогорку самангал барып таштайт. Жерге түшсө сорундайт, канча миң сом экен. Özbekistan gelgen aksakallar tamam. İlgili çavandes bolganlar. Жерге түштү, жерге жогоруга апар, жерге түшүргүлөр. At жалы жеңіл болып, бүгінгі аламанлықта жақсы игіліктерді бағындырып кетіңіздер. Барыңыздарға omad туғандар, Hareket қыламыз ғана келіңіздер. Arslan, жерге таштаған болсаң келіп қой, Arslan, өзің кел тезі. Сүресіп жақшы, өзіңіз. Сөз бе? Arslan, келіп қой, Arslan, тездет. Сөйле ерің. Жалуаттан келдім, ұйма. Аты жөніңізді айтқан. Айтқаныңыз келсін. Bir yulak çok olmuş çok.
Arslan gel bu Arslan. 70 yaşta 5000 Maksat so'm pul Alaoğlu olasın. bilen çoğu çalıp жүргөнүгө. Çok organımız Manas'ında. Республикага. Hareket kılığız palvanlar, çava alganlar, sorundan darlamıştı birinci orunga koyup. Adaldan sorun algan hareket kılığız. Kana palvanlar gelinizler. Siz менен çoğu çapkan. Hızlı kumaraga. Hızlı kumaraga. 5000 so'm. Ömürüңүздү берсин ооба. Ушинтип улактарда жүрө бериңиz. 70 жаштамын дедиңиz а? Мына 70 жашта. Аксакал абаларыбыз. Ana mine sağlarız, tuğandır mine sağlarız. Mınake bugün barımızın başımız birigip, barımız birden suyunup, bununla küçtü argımaktardı minip, jin alganımızın bir sebebi var, jakşınaka bir ayda öğrenkeni. Tuğanlar niyet pendeden nasip Allah'tan deyip, Allah talam nasip kılıp, Allah'ın kavlosu menen, Allah'ın bergen adalı rızkı menen, pazar olgan, rayonunun жалпы 1996 жылкы эр азаматтары ушунча элди достукка, биримдикке, ынтымакка чакырып, ата бабаларыбыздан мурас калган, эзелтен элибизде уланып келе жаткан элендердин эр оюну аламануллах белгилеп атат. Келиң ага, бияка келиң. Микрофонду бияка. Калан. Allah'tan nime dilesene tilek maksadımlarına yetkine. Emdiri yılgı şuma Allah'a kulaklara yesene man yetkine. Var mı uzan nasip var? Palvanдар тартипке башыбыз. Ышкырык жаңырганда токтотобуз. Ышкырык жаңырганда токтотобуз. Аламанулла коомдук бирикмесинин жобосунда жазылгандай тартипке баш ийип чабабыз. Ылдый кымарага айдайсың. Айтканыңыз келсин. Канча жаштасыз ооба? Канча жаштасыз? Айтпайм, сорун айтсаң, берсең. Болду. Сизге сорун менден болсун ооба. Мына аксакалдар өмүрүңүздү берсин ооба. 76 дейсизби? 76 жашта. Кайсыл жердесиз? Otkor ayılma. Шыдырбы? Коткор айылынан дейт. Шыдыр айыл өкмөтүндө карайт. Otkor ayıl. Болду. Dilegen maksatlar ya. Daima şunlar iki maksatlar. Айтканыңыз келсин ооба. Силер да тынч болгула, өмүрүңүздү берсин ооба. Өзбекстандан келген Рахмат маке биздин болгондой. Өзбекстан Республикасынан келген легендарлуу палван, алыш күрөштүн чебери, дублер палван келип олтурат тугандар мынакей. Талапкерлер болсо келиңиздер, күрөшөйүн деп атайын мынакей чамдан олтурат аксакал. Sorun barбы? Sorunду айткыла анан кийин, уюштуруучу топ. Танымал легендарлуу алыш күрөштүн чебери, дублер палва менен ортодо. Кайердин палваны? Талапкер. Мурас калган, эзелтен элибизде уланып келе жаткан эрендердин эр оюну Аламануллах белгилеп ушунча элди чакырып, ондо Кеңбол жайлоосуна батырып олтурат тугандар, машалла. Уюштуруучу топко бир кол чаап койгойлу. Ай машалла, баракалла. Gençler karmaştıra. Kırgızistan, Özbekistan. No dublör palvan ataktı. No bizde Komsomoldan Halimcan degen akabız bilen. No küçtün aşıp oturat. Atayını şu güreşeyin dep degenden keyin beni karmayın dep. Özbekistan olsam güreşmeyince gelbeyim dep bu eken. Get. Joralardın Katar'ın toğultagan bayamanın üstüne daha 500 ton. 1,5 oldu kamera. Ha 2000 oldu? Ha 2000. Bana kaladı. İçiye. Alaka karab durmaz. Alaka ama mınake çempiyon alış görüyorsun çempiyonuna özü turatma kep kaçın ekran. Şamaldı saydan gene oturat. Taş kömür, Şamaldı say. Айлин ака дейт, таш көмүрдүн полваны. Мына көрөш. Maşallah, kol götür koz. Özbekistan Respublikasından gelgen legendarlı palvan. Dumlar palvan. Ay
Maşallah. Barakallah. Var bolun. Yüzge çıkıp çal bolun. Polvon ovoz. Yüzge çıkanda da uşul jerge gelin ulap görgün. Maşallah. Oh. Uldi kumaraga aylasın, uldi kumaraga jetkiz. Ya kaç kılayım, aç kılayım. Ruslan Polvon birinci sorundu. Maşallah. Yetkizdi. Arslan daha zorunda Ulak yerge düştü. Jovurjana 5000 son. Birinci sorundu Pravda Ruslan Polvon Ulak taşladı. kızı betti, duvarlar ulak kızı betti. Uldi kumaraga Ruslan Polvon taşladı, Ruslan Polvon. Jovur kumaraga 5000 so'm olasın. Jovur kumaraga yetkizersin. 5000 so'm olasın. Asman tirep tursadagı martavan Sarı bir formada gel Ruslan Polvon. adamdır. Altın cirep bayısanda artarap bir ok cansın kötüröpte adaldık degen tuğanlar. Sorundanlarınamızды birinci oruna koyup adalından sorun algan hareket kılabız maşallah. Gelgizler. 60 balvan mı? 60 balvan izvadan gelin koy. 60 balvan. Ruslan Polvon. Maşallah. Birinci sorundu. Ruslan gel, Ruslan olsun gel. Merek alıp barıp taşladı. Rahmat barakalla. Ruslan Palvan aman bolsun Ruslan Palvan. Mana bugün Kalamanlıktın birinci sorunun taşlagan Palvan. Bazarı Gorgon rayonu Arslanbaba Tayıl aymağına karaştı. Pravda elinin Palvanı. Ataklı Palvan marhum Nadir Palvan'ın balası Ruslan Palvan. Astındaga Bakman'dan belgili sahipler bizim Abul Acı'nın Takeletski Tel Toru degen atı bile bana tuğanlar bizim Ruslan Palvan boluna Çangan'a taşlagan baş atışı ola bargımak tuğanlar maşallah barakala. Gel Ruslan bir dualı. Assalamualaikum kelgen jamoat çıkıyorsunuz şu 96'lar ulak berede da uşunda ынтымақ арызбасында жылда ушундай улактарды бере бериле şu бул берген ынтымактын белгиси да шитип заманыбыз тынч болсун да ушундай алыс жакындан келген палвандар бөөдө кылса жыгылыш жок кетсин да ойнолор Rahmat atçalı жеңил басын Ruslan. Barakalla sorun ulukmaz abulacı. Mınake bize Callavat'ın öğrene jaragan atlardan biri Tel Toru. Ala bu kadar mınake Çangan'da tıştap gelgen at. Karavulak 60 izlevadan gelip koy. Karavulak 60. Hurmatlı palvandar